ese koko ibi bintu ni agakino? Leta zunze ubumwe za Amerika zaba ziri mu gakino kazo zigira ngo abayobozi ba Iran bazegerane bajye hamwe bajye kuganira, ari byo byari bube n'ubundi mu kanya. Nubwo mbona amaso ari guhera mu kirere, noneho nibamara kugera mu cyumba cy'inama, Benjamin Netanyahu yatangaje ko adashobora guhagarika kurasa ku byo biti byihebe. Ubwo ni Hezbollah ndetse na Liban muri rusange. Isiraheli yatangaje ko Hezbollah igomba kumanika amaboko bakayambura intwaro, yarangiza Isiraheli ikabona guhagarika ibitero iri kugaba muri Liban. Isiraheli rero ikaba yatangaje ko buri muturage wese wa Isiraheli agomba kumva aya mategeko 10. Itegeko rya mbere niryo kuba afite telefone igendanwa ndetse iyo telefone igahora irimo umuriro. Guhora irimo umuriro ni uguhora yaka nyine itazimye cyangwa iriho. Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Uyu munsi nyemerera twinjire muri Middle East, aho Donald Trump yahamagaye Netanyahu amubwira ngo dufashe wifasha, kuko ibi biganiro ntabwo Iran ishobora kubijyamo ukomeje kurasa muri Liban. Ese koko ibi bintu ni agakino? Leta zunze ubumwe za Amerika zaba ziri mu gakino kazo zigira ngo abayobozi ba Iran bazegerane bajye hamwe bajye kuganira, ari byo byari bube n'ubundi mu kanya. Nubwo mbona amaso ari guhera mu kirere, noneho nibamara kugera mu cyumba cy'inama, hanyuma agahenge kongere guhengekwa. Biratangaje cyane. Benjamin Netanyahu rero akomeje gusabwa guhagarika intambara yo muri Liban. Ibi bintu se biraza guhira Donald Trump? Donald Trump ari ku gitutu cy'abanyamerika ndetse n'ibihugu by'isi yose, ariko sinzi niba biri buze gushoboka iki gitutu, niba ari buze kukivaho, bitewe n'uko Benjamin Netanyahu yatangaje ko adashobora guhagarika kurasa ku byo biti byihebe. Ubwo ni Hezbollah ndetse na Liban muri rusange. Rero ibi ni ibintu biri kugenda bitera umwuka mubi ndetse binarakaza Iran, bishobora gutuma Iran ifata imyanzuro ikaze ikakaye igatitiza isi yose. Nanone Iran yamaze kugaragaza ko mu gihe Benjamin Netanyahu ndetse na Donald Trump bagikomeje kurasa muri Liban, Iran idashobora kwitabira ibiganiro by'amasezerano y'agahenge, ndetse ko ikirere cya Iran kigomba guhora cyiteguye gusama ibisasu cyangwa se guturitsa ibisasu byoherejwe na Amerika na Isiraheli. Bagomba gushyiraho umutekano uhagije usesuye. Ati turayiza Amerika ndetse na Isiraheli baratubeshya cyane cyane iyo bigeze mu gihe cy'ibiganiro. Ibi rero Iran irabyiteguye cyane. Aha bakomeje kwandika ngo Isiraheli yatangaje ko Hezbollah igomba kumanika amaboko bakayambura intwaro, yarangiza Isiraheli ikabona guhagarika ibitero iri kugaba muri Liban, dore ko iri kugaba ibitero bikomeye cyane mu buryo buhambaye. Isiraheli rero ikaba yatangaje ko buri muturage wese wa Isiraheli agomba kumva aya mategeko 10. Itegeko rya mbere niryo
kuba afite telefone igendanwa ndetse iyo telefone igahora irimo umuriro. Guhora irimo umuriro ni uguhora yaka nyine itazimye cyangwa iriho, ku buryo yakira mesaje ndetse ubutumwa bwose ibwakira kandi nyirayo akabureba mu buryo bwihuse. Kubera ko ngo Isiraheli nibwo buryo ikoresha yohereza navuga mesaje zivuga ko ibisasu cyangwa se misile za Iran zije, hanyuma abanyayisiraheli bose bakajya hehe muri ya matano yabo, muri bwa bwihisho bwabo bahungiramo misile. Rero iki ni itegeko rya mbere ryashyizweho na Isiraheli. Irya kabiri riravuga ko ngo umunya-Isiraheli wese agomba kuba ari hafi y'ubwihisho, byibura ku buryo byamufata iminota 5 kugira ngo yinjire hehe muri yatano muri bwa bwihisho. Iki rero kikajyana nuko ngo nyuma y'ibisasu ya misile agomba gutegerezaho igihe gitoya byibura cyagenwe cy'iminota 5 akabona kuva hehe muri bwa bwihisho. Naho iki gihe azajya asohoka ngo mu bwihisho ni igihe azabonye ubutumwa bugufi kuri ya telefone, ubwo agomba kuyinjiranamo akaza no kuyisohokanamo, akaba yifite akayihorana kugira ngo atabarwe. Hano rero hari irindi tegeko ryashyizweho ko ubutabazi, ubwo nuva za ambulance n'abaganga n'iki bose bagomba kuba bari hafi, bagendagenda bari hafi mu mujyi kugira ngo bafashe bariye baba baturikijwe n'amamisire. Urumva rero Isiraheli yiteguye ibitero n'ubundi bya Iran byanga bikunze. Ikindi igisirikare ngo kigomba guhora cyiteguye ubwirinzi bw'ikirere, harimo ari amapatriote amatadi ndetse bwa bwirinzi bwa Isiraheli bwose buzwi, bwabo bwa Isiraheli ndetse n'ubwo Isiraheli yahawe na Amerika, ngo bigomba kuba bifunguye birinda ikirere cya Isiraheli bigikontorora buri munota, buri segonda, buri siyerize, kubera ko Isiraheli ntiyizeye neza ko Iran itarasayo umunota ku munota, isaha ku isaha. Iki nacyo iri naryo ni itegeko Isiraheli yamaze gushyira hehe, yamaze gushyira ku rubuga rw'abanya-Isiraheli. Irindi tegeko ni menshi 10. Yego, abagaba ibitero muri Isiraheli, ubwo ni igisirikari, cyaba igisirikari kirwanira mu mazi ndetse n'icyo mu kirere n'icyo ku butaka, bagomba guhora biteguye umunota ku munota, isiyerize ku isiyerize, kuko isaha n'isaha bakenerwa bagatangiza iki, bagatangiza ikindi gitero kuri Iran. Urumva rero ko Benjamin Netanyahu ntabwo na rimwe ashobora kwizera ko ibintu bimeze neza. Rero iki kirimo kiratera urujijo rw'aka gahenge karimo karavugwa ko bashobora kuganira uyu munsi cyangwa ejo. Benshi bari kuvuga ko Iran ishobora kuva muri aya masezerano bitewe n'uko umushuti wayo cyangwa se umuhungu wayo Hezbollah ndetse na Libani barimo barabotsa igitutu. Kandi iki kiraza kigere kuri cya kindi tujya tuvuga cyangwa kizwi, aba bayisilamu bo muri Iran igitero cyose bagabwaho bagomba gusubiza cyangwa kwihorera, kabone n'ubwo agahenge kaba katangiye, ariko babarashe noneho agahenge kagatangira bamaze kubarasa. Rero uko byagenda kose baba bagomba kwihorera nabo bakarasa. Uburyo Hezbollah ndetse na Libani yarashwe ejo, uko byagenda kose buri munota ni ukwitegura ko Iran ishobora kohereza iki, kwihorera. Ibi igomba kubikora uko byagenda kose. Mwarabibwiwe ndetse mwaranabibonye, mwarabibwirwaga ndetse wenda benshi bakavuga bati wapi ntago bishoboka.
bavuga bati tuzaza twice umuyobozi mukuru wanyu Ayatollah Ali Khamenei. Iran iti nimuramuka mwishe Ayatollah Ali Khamenei nirimbuka, ndetse kwihorera bizamara iminsi myinshi. Sorry. Aha nanone banditse okay. Iran rero ntabwo irimo irabyumva. Uburusiya bwatangaje ko bugiye kuza kwifatanya na Iran muri iyi ntambara, ndetse bugiye kuba buhagaritse cyangwa se bukizeho igihe cy'agahenge ku ntambara buri kurwana na Ukraine. Dore ko muri iki gihe aba Orthodox bari mu kwizihiza umunsi mukuru wa Pasika. Rero muri iyi Pasika, muri iyo minsi ngo bagiye kuba bapozinze, ndetse na Ukraine nayo nuko, hanyuma baze gufasha Iran. Ubwo ni ukuvuga ngo Uburusiya nibwo bugiye kuza gufasha Iran, kuko buri kubona ko ibintu bishobora kuba bigiye kugorana cyangwa se bigiye gukara kurusha uko byari bimeze. Rero mwumvise ko Iran irimo iratestinga cyangwa se irimo irasuzuma misile, ntago ari misile, intwaro kirimbuzi. Iyi ntwaro kirimbuzi Iran yayikuye he? Ni Ubufaransa bwayihaye, kandi butumva kimwe batari inshuti n'Ubufaransa. Nta gushidikanya kitaba yari igihugu cy'Ubushinwa ni Uburusiya, uko byagenda kose. Ariko biranashoboka ko Iran yaba yarikoreye igisasu cya kirimbuzi, bimwe bavugaga bya uranium zayo, ikaba yarabibyaje umusaruro ukomeye cyane wo gukora kirimbuzi. Rero isaha ku isaha Iran yakubika isi, Amerika yakubika isi, Israel yakubika isi, Turukiya irashweho nayo yakubika isi. Uko byagenda kose, ibi ni ibihugu bishobora kubika isi kandi bishobora kurakara umunota ku munota bigahita byubika isi. Aha rero Vladimir Putin yatangaje ko ashobora kuba yakohereza ingabo muri Iran. Iki ni kimwe. Ngo kuva ku wa 12 ubwo n'uyu munsi, uyu munsi ngo intambara ya Ukraine igiye kuba ihagaze, cyangwa se hagiye kuba hagiyeho igihe cy'agahenge. Noneho imbaraga nyinshi zerekezwe hehe? Zerekezwe hano muri Iran. Ibikomoka kuri peteroli rero bikomeje kuba ikibazo. Ejo byari byagiye bigabanukaho dukeya, ariko byongeye birurira bitewe n'uko abantu batari kwizera kano gahenge. Umuhora wa Hormuz ukomeje gufungwa. Donald Trump yavuze ko bibaye byiza Iran yareka gusoresha buriya bwato buri kugenda buca muri Hormuz, bugasoreshwa, kubera ko ngo ntago ari byiza. Ariko Donald Trump ntago agitegeka, arimo aravuga atuje, adashyizeho ryaterabwoba rye. Rero ikigaragara cyo Donald Trump, Israel ishobora kumukururira ishyano, ishobora kumukururira intambara y'imyaka n'imyaka na Iran. Nyimera rero ngushimire, kandi nshimire buri wese warudukurikiye udahwema kutwereka ko tubana umunsi ku munsi mu biganiro tumugezaho, ndetse ari iby'ingenzi. Niba tugiranye kuri uyu munota, wakora hasi kuri subscribe niba utarayikora, like, share, comment. Nakagaruka. Ciao ciao. Imana ibarinde.